nshuti bansengera ubusa niko ijambo rivuze. aba bantu ku munsi Kristo azogaruka bazuba ngo mwami twakora ibitangaza, mwami twagira gutya na gutya, mwami twakora ibi byose, ababwire ngo sinigeze mbamenya. Mani dutabare cyane. Murazinanye Kristo, murazinanye cyangwa uramuzi gusa? Wamubonye aho bari kumuvuga? Wumvise aho bamuvuga? Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu Kristo umwami wacu nashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanje nitwa Boazi Ndayisenga, ndi umukristo mu mutima kandi ndi umwana w'Imana. Rero ndanezerewe cyane no kuza hano kuri mikoro za Intahe Ngirakamaro TV kugira ngo tuganire iby'ubwami bw'Imana, iby'iwacu nk'abana b'Imana, kuko iwacu ni mu ijuru. Rero reka mbere ya byose tubanze dusenge, dushime Imana kandi tuyiragize muri kano kanya kugira ngo ibane natwe. Imana ibahe umugisha. Turagushimye cyane Mana nzima, tuguhaye icyubahiro Data mwiza. Mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye neza n'urukundo byawe, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuba imbere zawe. Nitwari tubikwiriye, ariko kubw'imbabazi n'urukundo urabitwemereye kugira ngo tubumbure iminwa yacu nubwo atari myiza na gatoyi, maze tukuvuge Mwami. Reka ndakwinginga cyane ngo uhagarare hagati yacu, yaba ngiye kuvuga bino bintu ndetse Data n'uwo ugiye kubyumviriza, ureke imitima yacu ice bugufi cyane kugira ngo ihindukire kukumenya, maze Mwami twumve icyo twifuzaho, maze nidutsindwa duce bugufi tukubaza icyo twokora, kuko wewe ushoboye byose. Turabizi neza kudukunda kandi turazi neza ko witeguye kutugirira neza, ndetse Mwami witeguye kugira imitima urokora, kuko Mwami nta kindi cyakuzanye mu isi. Rero reka ubane natwe, uduhe inyota n'inzara byo kumva ijambo ryawe, tubisabishije Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Ndabaramukije rwose mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerere rero dutore Bibiliya hanyuma dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo. Turasoma igice cyaho c'indwi, Matayo ibice indwi, dusome duhereye ku murongo wa 21 dushikane ku murongo wa 23. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo, umuntu wese umbwira ati Mwami Mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, Mwami Mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi
zibi bimwe. Imana itugirire neza. Turasoma kandi Mariko, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Mariko ibice 7, Mariko ibice 7 umurongo w'7 gushika ku 9, 7 gushika ku 9 haravuga ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu, itegeko ry'Imana murarireka, itegeko ry'Imana murirekera gukora imigenzo y'abantu. Kandi ati musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu. Imana idufashe cyane. Dusoreze urwa 2 rw'Abakorinto ibice 7, dusome ku murongo w'10. Urwa 2 rw'Abakorinto ibice 7 ku murongo w'10. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Imana itugwanirire cyane. Ngiye kuganira n'abana b'Imana bakijijwe ndetse bavutse ubwa kabiri. Yego, abana b'Imana bakijijwe bakavuka ubwa kabiri, bavuga ko bakijijwe kandi babatijwe mu mazi menshi. Abo nibo tugire tuganire, nibo Imana yantumyeho. Imana ihimbazwe cyane. Turi abakristo benshi muri kino gihugu cyangwa se muri iyi si, tuvuga Kristo tukamwamamaza, ariko rimwe rimwe tukamuvuga nk'abamuzi kandi cyane kuko turamwumva. Ariko nagiye kugira ikibazo, nsanga abantu benshi bazi Kristo ariko ntibazinanye nawe. Imana idufashe, kuko kumenyana n'umuntu no kumenya umuntu, ibi ni ibintu bibiri bitandukanye. Amen. Kuba uzi umuntu runaka ntibyaguhesha kumubona ahantu ari ngo umuvugishe, cyangwa se kukubona aho uri ngo akuvugishe cyangwa akuvugeho, kuko wewe ushobora kuba umuzi ariko wewe atakuzi. Imana idufashe. Imana impa buno butumwa yanyeretse abantu benshi bazinanye n'abantu, bazi abantu ariko batazinanye. Yamaye akarorero ku bafana b'umupira. Hari abafana Messi, hari abafana Ronaldo. Umufana wa Ronaldo azi ibiro Ronaldo afise, azi imyaka Ronaldo afise, azi abana Ronaldo afise, azi amakuru yose yuzuye y'uyu mukinyi. Ariko ikibazo nk'ubu aje mu gihugu cyanyu ahuba, kumuzi neza uko kuntu kose, yoza akavuga ngo nanje ndakuzi, kumufiseho amakuru menshi. Mbega ayo makuru wewe umufiseho, wewe yagufiseho? Imana idutabare cyane. Rero hari abantu bazinanye, bazi Kristo ariko Kristo atabazi. Twasomye amajambo meza muri Matayo. Abantu bazi Kristo, aba bantu barasenga, aba bantu bakora ibitangaza, aba bantu birukana amadayimoni, aba bantu bama mu rushengero, baramuzi, baramuvuga, ibikorwa bye barabizi, bazi uko byagenze. Ariko ikibazo iyo babivuga bakanabikora, ikibazo ntago bazinanye nawe. Nagahinda kababaje kubona umuntu akora ibintu, agakora ibitangaza, akaririmba, agasenga, agakora imirimo ikomeye mu rushengero, akaba ari pastori, apotre cyangwa se uwundi ku magrade runaka, ariko akaba atazinanye na Yesu, ahubwo aramuzi nk'uko umufana w'umukinyi
runaka amuzi ariko ntibazinanye. Ingorane iraha nyene igihe Kristo azogaruka, azoba aje gutora abantu ruzinanye. Ndasubiyemwo, Kristo naza azoza gutora abantu ruzinanye, ntago azoza gutora abamuzi. Kumenyana n'umuntu nukuba waravuganye nawe, nukubuzi aho mwahuriye, muba mufise ikintu mwavuganye bigatuma kumenya. Ndagira nkubaze, wewe na Kristo mwavuganye iki? Mwahuriye he? Byagenze gute? Ufise iyihe ntahe? Umuntu wese afise intahe azopresenta imbere y'Imana, azovuga ngo nje na Kristo twaramenyanye. Haleluya. Umuririmbyi yavuze ngo ndi uwa Yesu ndabizi, kandi nawe arabizi ko ndi uwiwe. Mani dufashe cyane. None se nawe uramuzi canke murazinanye? Aho hari ikibazo. Mwahuriye he? Mwavuganye iki? Apana kuba waramwumvise. Oya, kumwumva birasanzwe, ahubwo mwahuri nimbuzi katarakwihishurira. Uwo bahuye aza amakuru ye, arabizi neza icyo yakoze, apana ibyo yumvise, yarabyiboneye. Yesu ahimbazwe cyane. Twagiye kenshi tuba mu buzima bwo gusenga ngo ndakwakiriye umbere umwami, twatuye tutizeye. Kuki umaze imbere yo kwaturura abanza ugakunda umuntu, yego, umaze kumukunda ukamwizera. Iyo umaze kumwizera uramwiha kandi muramenyana, arakumenya ngo uyu aranzi. Yesu adutabare cyane. Imana itugwanirire cyane. Ndagira ngo wibaze, murazinanye na Kristo cyangwa uramuzi gusa? Wumvise bamuririmba, wumvise ko ari umwana wa Yosefu, wumvise ibyo yakoreye bandi, urabyumva gusa bisanzwe. Ntabwo yigeze abikora mu mutima wawe. Wumvise ko yacunguye abantu, mbega uratahura uburyo yagucunguye? Byagenze gute? Wewe umunsi agucungura, umunsi umenya ko yagucunguye, byagenze gute? Wibaze. Imana idufashe cyane. Ikindi kintu ukwiye kumenya, twasomye ijambo rivuga ngo bansengera ubusa, ngo kuko inyigisho bigisha n'ibyagezwe n'abantu, donc bari mu migenzo y'abantu. Iyo twitegereje agakiza ka kino gihe, ni ibintu bagiye bagafondafonda bivanye n'uko eglise yanjye ibyumva, bivanye n'uko umurongozi wanjye abyumva. Yabikoze uko abishaka, arabizana bidutereka imbere, natwe tubijyamo uko nguko. Ariko koko ibyo tubamo ni agakiza, niko Imana yavuze. Imana idufashe cyane. Ibyo tubamo nibyo Imana yashatse ko tubamo, nicyo yaduhamagariye. Yego, iyo turi gusenga, ibyo dusengera nibyo bikenewe. Mbega twasomye ijambo rivuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana. Ubundi biduteye ikibazo, ibyo twirirwa twiruka inyuma nicyo kibazo. Ufitiye agahinda iki? Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuza. Uyu munsi nta muntu ategwa agahinda n'ibyo yakoze. Uyu munsi nta muntu ategwa agahinda n'ibyaha bamwo. Uyu munsi nta muntu ari gutegwa agahinda n'ibyo yumva bimugoye ashaka gukizwa. Uyu munsi umuntu ategwa agahinda n'umugabo, ategwa agahinda n'abana, ategwa agahinda n'ubukene, ategwa agahinda n'ibyo yambara, ategwa agahinda n'ibintu byo mwisi. Ariko ako gahinda twabonye biravuga ngo agahinda ko mu buryo bw'isi, ibyo byose ni iby'isi, kazana urupfu. Yesu adutabare cyane. Bana ba mama, turi mu biki? Agahinda ufise uyu munsi nakiki?
urarikiye ikikubabaje muri kino gihe ni amafaranga, ikikubabaje ni urugo, ikikubabaje ni abana, ikikubabaje ni ubutunzi, ni inzu, ariko ni iby'isi. Kandi iby'isi twumvisha icyo bizana, agahinda ko mu buryo bw'Imana, ko kubabazwa n'ibyaha nakoze, ko kubabazwa n'ubuzima mbayemwo, ko kubabaza n'ukuntu mbayeho, ko kubabazwa nuko ntigeze nakira igitambo cya Yesu Kristo, ko kubabazwa nuko ntari mu nzira nziza. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ni inyigisho zagezwe, ni byagezwe n'amaboko, byagezwe n'abantu. Reka ndababaza, ubundi ibintu tubamwe iyaba twari dufise gushishoza tuba tumenya neza iyo byaturutse. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ko nta bantu yigeze ihereza uniforme. Amen. Uniforme. Reka nanga karorero ko yabinyereza kubavugishwa ba kino gihe. Murababonye? Yesu ashimwe cyane. Abavugishwa ba kino gihe, ziriya uniforme bambaye ni Imana yazibahaye. Ndimo ndibariza abavugishwa izo uniforme za bleu, blanc, rouge. Ubu utayambaye mu ikanzu aba yambaye mu gitambara, utambaye mu gitambara abafise umushumi, utambaye mu mushumi aba yadodeje ikanzu, cyangwa ugasanga nibyo bicayeho. Ibyo bintu ni Imana yabibabwiye. None se nimba yarabibwiye umuntu wo mu Gatumba, yego nanza akarorero mu Gatumba, nimba yabibwiye umunyabujumbura, niyo yabibwiye umunyengozi, nimba yabibwiye umunyengozi, niyo yaciye ni uniforme. Ugiye Ingozi ubisanzeyo, mu Ruyigi ubisanzeyo, bose abavugishwa bose bambaye uko. Nimba ari urutonde Imana yatanze mu by'ukuri cyane ni ibintu tugenda twimita. Nagiye mu cyumba kwa naka nsanga ibi bintu barabyambaye, nanjye reka ndabyambare kugira ngo ndabemeze. Nshuti bansengera ubusa niko ijambo rivuze. Aba bantu ku munsi Kristo azogaruka, bazuba ngo mwami twakora ibitangaza, mwami twagira gutya na gutya, mwami twakora ibi byose. Ababwire ngo sinigeze mbamenya. Mani dutabare cyane. Murazinanye Kristo, murazinanye cyangwa uramuzi gusa? Wamubonye aho bari kumuvuga, wumvise aho bamuvuga? Ronaldo udashitse mu Burundi, abafana biwe nta nuwo mwegera hari. Ni nako bizogenda Kristo naza, abafana biwe. Umva abafana ba Kristo abo nibazobwira ngo sinigeze mbamenya, tubwirizwa kuba turi abakunzi be, kuko umukunzi amenyana n'umukunzi wiwe. Nimba mukundana n'umuntu muba muzinanye, mufitanye amabanga. Ibyo bintu murabizi, uba ufitanye ibanga n'umuntu kuko mukundana. Ariko kumufana ni ibintu bisanzwe. Rero abantu benshi turi abafana ba Kristo, ntabwo turi abakunzi biwe. Iki nicyo kintu kigiye kuzoba. Aragarutse, burakeye aragarutse. Tubivuge. Nakora amasengesho y'iminsi 8. Narasenga. Nirukana amadayimoni. Ibyo birasanzwe. Banza umenye ko muzinanye, banza umenye ngo turazinanye na Kristo, dufitanye ibanga. Kandi ibanga afitanye na Kristo, umva, ntago ari ryo runaka afitanye nawe, kuko aho nge nahuriye na Kristo ntago ariho nawe mwahuri. Ibyo yasanzemwo ntago ari byo yagusanzemwo. Umwe wese afitanye ibanga nawe. Nimba uzi ko nta hantu mwigeze mubonanira ngo muvugane, monami uri umufana wiwe. Nimba uzi ko nta banga mufitaniye, kuko umukunzi, abantu bakundana bagira, hari n'utuzina baba bitana abandi bantu batazi. Hari amabanga baba bafitaniye abandi bantu batazi. Ariko waragiye urimita, nabibonye hariya, nabonye bari kubyina gutya. Monami, uyu munsi ndagira ngo urabe, witonde, urabe mu mutima wawe. Mbega Kristo turazinanye canke Kristo ndamuzi gusa? Wibaze. Mbega ibyo mfitiye agahinda, mbega umunsi nihanye naragize agahinda. Reka mbabwira kandi muzi ko
Nimuvuga ko twavutse ubwa kabiri? Yego twaravutse ubwa kabiri. Ubundi reka mbaza abavyeyi bavyaye, iyo umwana avutse habiki? Yego habiki? Iyo umwana avutse atangura kurira, suko bimeze? Umwana iyo avutse ntarire baranamukubita bakamugira ibinuma. Ibyo bintu ntimubizi none? Yesu ahimbaza. None se ko twavutse ubwa kabiri, ko navutse ubwa kabiri ukavuka ubwa kabiri, mbwira wararize canke wavutse utageze? Nimba uzi ko utarize, ubwo ni ikimenyetso kigaragaza ko wavutse utageze. Benshi rero ubu mbe bahita ngo iki? Benshi ubu abakristo benshi ubu ngubu twavutse tutageze, kuko hari igihe ubona umuntu ngo navutse ubwa kabiri kuko nabatijwe, agaca yifotoza ari guserebura. Ego iminsi mikuru ikaba. Ego wavutse iminsi mikuru wabaye, ariko se uvutse warize? Imana idutabare cyane. Ikimenyetso cy'umwana avutse akomeye nuko arira. Umwana iyo avutse ntarire ntabwo aba akomeye, baramukubita bamugira inuma pakarize. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuza. Nimba uzi ko wihanye ntugira agahinda, ntabwo urihana monami. Imana idutabare cyane. Imana itubabarire. Ndagira ngo ufate ingingo wiyumvire mu mutima wawe, mbega koko, mbega ndi umufana wa Yesu, mbega Kristo turazinanye, mbega ibintu ndi gukurikira, ibintu ndimwo, izi uniforme nambaye, ndi kuvugana n'abavugishwa, izi uniforme nambaye ni Imana yazinyambitse canke ni bishop, ni pastor, ni murongozi wanje yazinyambitse? Zavuye banza ukurikirane neza, ni hehe muri Bibiri Imana yahaye uniforme abantu? Abavugishwa bari abatambyi, nibo yadodeye uniforme. Uyu munsi nta mutambyi agihari, umutambyi ni Kristo. Ivyo murabizi? Munyereke Yesu, mu ntumwa za Yesu, muri ziriya ministere zitanu yatanze, munyereka aho yavuze ngo ngizi n'impuzu muzoze mwambara gutya na gutya. Biri hehe? Ni couleur identique, yambaye bleu blanc rouge. Koko iyi mwemere kuko ni mbega ivyo bahanura byo nibiki? Imana idutabare cyane. Rero nshuti zanje, turabe ntitube turi gukorera ubusa, ngo uzosange ku munsi Kristo agiye kugarukaho wisanga uri wango ntago nkuzi, uri kubwirwa kutazwi. Turondere arakezesha amaraso, turondere kumenyana nawe, turondere procedure zose zishoboka kugira ngo tumenyane n'uwo mwami. Nta kindi gisabwa, shira amavi hasi upfukame. Bibiri yivuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bo bazombona. Numurondeza umutima wawe ukagira kumva ufise ishaka ryo kumumenya no kugira ngo mumenyane, nukuri azokwihishurira, ndabizi, azokugirira neza kandi azokwihishurira. Abandondera ubudahumeka bazombona. Fuka mushira amavi hasi, woye gufuka musaba Imana amafaranga, woye gusaba Imana ibyo, fuka muvuga ngo mwami nshaka kumenyana nawe. Arondora umutima w'umuntu akamwibutsa ibyo yakoze, yarangiza akamwibwira akamubwira ngo nduwera, ndahari ndakubabari. Araza akakuganiriza, umutima wawe akawuganiriza, akakwibutsa ibyo wakoze, hanyuma yorangiza akakubabarira, ukaronka amahoro yo mu mutima, ukagenda uririmba ngo amahoro Yesu ampaye arutayo narinzi. Yego, ukaronka amahoro yo mu mutima. Imana itugirire neza, Imana iduhereze guhumuka, Imana iduhereze kumenya ibyo turimo, Imana iduhereze kumenya abo turibo, maze twisobanukirwe tuba abakunzi ba Kristo, twoye kuba abafana. Imana ibahe umugisha. Ufata ingingo, reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimye cyane
tuguhaye icyubahiro. Turi abana b'abantu, ariko kandi wewe uri umukiza wacu. Ndabizi neza ko umwuka wawe wera agihari, akiri mw'isi. Reka iri jambo mwami, imbaraga y'umwuka wera, ya yindi yaherekeza intumwa zawe igihe bavuga ubutumwa ku munsi wa Pentekote, hakihana abantu benshi, yongere iherekeza iri jambo. Gende mu mitima y'ubwoko bwawe, ubabaze Data nimba by'ukuri barakumenye, maze mwami ugushaka wese, uzumva afise inyota n'inzara byo kukumenya biciye muri iri jambo, uzumwiyereke Data. Ndabizi neza kuzobikora kuko wari uri kera. Haleluya. N'uyu munsi ni kuri ngabakwizigira kera wamubatabara, turabizi ko n'ubu ngubu uri budutabara. Reka rero ubane nawe, utugirire neza, utugwanirire, utubere ku rugamba. Ubushobozi n'amahoro n'imbaraga zawe bibe kuri twebwe, tubisabishije Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera